ama yaje birebigani gotokoya chaka kurwa sorgongo rwa gusim asingo kumenya bunenchere yamo yogosira ebyegwa nigo ababwatani kurwa ase kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya imeya North Nyanza region baba kwaligani bene ama meranyo ase ogokinya ebyegwa byabana eyo nenchere yamo yokorokereria abana igoro yobo Kristo chingaki bale abakena boigo ko baigeria chimbwa chingia chogwetenenera na boigo ko basira elinde ko bakonya ase okwegenderia amatukabusyo na boigo komanya ebuko mulikito dipo nasanya na bakagwikira na sensemeyo na boigo gotwarigeneria aya kubwatia aya ngati ya maigelio yogosire byagwa asabana imejege Kristo. Walipomwona wakatoa habari walizoambiwa juu ya mtoto. Na hilo ndilo neno la Bwana kubarikiwa. Asomujiga bwa mamereranyo asabana ba Sunday School imeye region ya North Nyanza. Nigo bako ikiranwa nabo basya ao abibona baba bakogokera obokoreri bw'abana bwe ase kanisa. Litukedi rero gaiga toro asenge ncho ya bana igose ministry ya bana. Kera ni ministry yenge nchomono ase kanisa asenge njelinga kera omuntu tagete omanyenga kanisa ki wegenete igokoligereri inki abana bakorokibwa eliyo kwa manyanga ninki abana bago chakoba ankyo kera kwa manyeri inki abana bago chakoba ankyo igomanyenga yinere kanisa ugwanata kobeko gasemeri kwa eseri nchebuno mwarimu narabera asemeri meye narorera masaa mange asegasie buna ringaneri nditwa tokorengana ririesa kwanetenga motiga abana bake bacha asende ekyaera oburutwe robwabo mobaisa ko batanga omuyego yokorekana imeye kanisa ya Getembe Full Gospel Churches of Kenya nigo barengene kirenga yokoena na maigelio yege Kristo nabo igo gosiegeta ebyegwa asabana barengerero gokora mangana yokwamerania asamatero asamashairi na manganande egere nainde nawe nabo torigere litorore nga abana baikire nkonyo orori nga kirumana bate talent yaya ebinte bibare gokora gegebire tofauti abana mashairi abana matera mbari nase njirenga bune yeiga ntoga nito kukusa jitaranta chirichi abana gwetera soko bafundisha bono tu abarenta practical gusangana Dr. Elizabeth Mwangi kurwa bisiana na kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya nigo basegeta omurubiriga na goteba ngoko no gosemeria kugutwali kanisa ya Ankyo. Watoto ndio msingi wa kanisa. Nimeona maendeleo makubwa ambayo yameendelea kwa sababu tumepata ufunuo mpya kwa viongozi wetu wa kanisa. Mko imisa abalimu bali bagenda tubali kanisa hawao bakonya abana bake bana batayo basayimbayo basayibatayo bayiboli mbayo bayiboli batayo kanisa teyo komenta nayo nigo baruo kobolia guchese serikali nene kororo byenkwana nekegoria Generation Z elio banyare koigwa ekerero kiabo. Vijana wetu wasikilizwe. Vijana hawa wana nguvu nyingi, wana hekima nyingi, wana ujuzi mwingi wa kazi na wana mengi ambayo wameweka ndani yao, na yale yote yaliomo ndani ya maisha yao yamenyamaa kimya bila kufanya kazi. Hivyo basi imewafanya vijana hawa kulipuka. Tungeomba watoto wetu ama vijana hawa waweze kupewa nafasi na pia serikali yetu tungeomba iweze kuwasikiliza hawa watoto, iweze kuwajumuisha. Kuhani toasiri, hakika tuna furaha. Ni furaha kweli kweli, tunacheka ha ha ha. Giko ripoti yake taseni kia obwanje tena mbeya mukia Ndizi TV kurwa se kanisa ya Getembe Full Gospel Churches of Kenya iyo gotoke meya daraja 2 meye county ya Kisii literia nenkoro kwa Dipon Asanya.